Mantap. Itu. Ya Allah. Aku kaget. Ya Allah, kan? Ya Allah. Kumpul. Aduh, ya Allah. Meleduk ya Allahnya. Habis ya Allah, ntar. Ya Allah, seet. Petasannya cap burut. Oh, petasan burut. Belegor gitu nah. Unik kaget aku. Aduh banyak mau. Ya. Atuh. Ini petasan mana ya Allah. Dah. Lepak belegor deui ya. Palakor. Oke, deal, mantap, itu tos, iya tak jempol, pasang jempol, gitu jempol, iya jempol, kumaha jempol, tos, satu ditambah satu, empat, nah empat tuh, oh mana? Lain petasan sama tukang dagang. Motor. Ayo. Eta mang dorongan rusak. Oh, ya didorong wae. Oh, bensinan tuh. Heeh. Tuh, bek, ya budak yang petasan. Bek njemput angin njemput beli petasan ya. Sarahan. Hah, 100 ya? 100. Mulai petasan cengek. Mah gitu 100. Paling 2 kilo mahnya. Ya. Oh, mah ya 2000. Buset, aya 2000 dek. Kumaha? Mahin mual petasan 2000. Petasan cengek meureun. Mah 2000 cengek mah mahi 2000 ge pakai sekali nyambel. Lagi dicokot mah. Cokot mah. Wah, kalahkeun dek ke gedeung urang nangan nyokot ke ATM gedeung. Terus ari moal mah ku aing katongan deui atuh. Aduh, parah di aing nya. Boga duitna teh. Geus aing rek meuli petasan lah teh nya. Hah? Jong. Ayo ke ATM lah gedeung. Jong. Ya maaf ya teh ya, maaf ya. Enggak.